Inkotanyi n'inshuti zanyu z'abahutu cyangwa abatutsi muba hanze, mufite umururumba n'inyota y'ubutegetsi. Murashaka ubutegetsi, ariko ikibazo nuko mushaka ubutegetsi butavuye muri rubanda. Ntabwo mushaka rubanda, ntimubakunda, kubera ko muzi ko rubanda itabatora, kandi koko ntiyabatora. Kutabatora ariko si ukubera ubwoko cyangwa akarere, ni ukubera ubugome n'ubunyamaswa biba mu mitima yanyu. Aha rero niho galaxy ya Padiri Nahimana ibasumbira. Bo basuma basanga abaturage bababwira babinginga bati muzadutore tuzabakorera ibyiza mushaka. Naho mwebwe musuma musanga abazungu mubatakambira kugira ngo babageze ku butegetsi, mukoresha akarimi keza, dore ko umuntu afite indimi nyinshi mu kanwa rwose ku buryo bitugora kumenya ukuri kwanyu. Rero numvise munavuga ngo twebwe n'abapateneze bacu muzemere tubategeke, tuzabategeka mwabishaka mutabishaka. Namwe rero nimuce bugufi mbarangurizemo. Ntabwo muzategeka u Rwanda mwebwe n'abapateneze banyu, kubera ko mutazi Abanyarwanda, ntabwo muzi amateka y'u Rwanda, ntabwo muramenya akababaro, uburemere bw'amahano mwateje mu Rwanda. Niyo mubivuze mubivugana umuteto, ubwirasi n'agashinyaguro. Ntabwo mushobora gutegeka u Rwanda n'Abanyarwanda. Nimukomeza gutera akavuyo mushaka kwiba ubutegetsi ku ngufu, Imana na rubanda bazabavuma kandi bizahama. These RPF Inkotanyi, they are not real political opponents. They are false opponents, external allies of Kagame's power. They have an insatiable thirst for power, but they hate the ballot box. They love power, but they hate the people. They claim to be part of the Rwandan opposition that fled the Kigali regime, but behind the scenes they maintain close friendships with this same regime, the Kagame regime. They are not political opponents, they are pseudo-opponents, allies of the mono-ethnic Kigali regime. In fact, we can say that they are traitors. They are betraying the future of Rwanda and the future of Africa. They want power, but they are aware that they cannot obtain it through the ballot box, because they are criminals or friends of criminals. No, they cannot win the ballot box. That is why they turn to the whites, whom they call their partners, so that they help them obtain power through manipulation, violence, and lies. This is where the difference lies with the Rwandan government in exile of Thomas Nahimana, who has chosen a royal and loyal path, the path of seeking power through the ballot box. To these pseudo-opponents and traitors, I want to tell them a secret. You do not know the country you want to lead. Times have changed. And if you insist too much through violence, lies, and manipulation, God and his people will curse you.